Asiphinde sikubingelele sikwamukele ngaphansi kwe-YouTube channel Usiba Luka Zulu. Asiphinde sikunxuse ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphawula kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevideo yethu namhlanje. Kwisilulumagama sethu sanamhlanje sizobheka abantwana bezilwane ukuthi sibabiza ngani. 1. Sizobheka abantwana beBhubesi nengwe esithi amawundlu. 2. Abantwana beMfene sithi izijwana. 3. Abantwana beMbuzi sithi amazinyane. 4. Abantwana benkomo sithi amankonyane. 5. Abantwana beNja sithi imidlwane. 6. Abantwana beNyamazane sithi izixhumo. 7. Abantwana beNkukhu sithi amatswele. 8. Abantwana beNyoni sithi amaphuphu. 9. Abantwana beNgulube sithi amachwane. 10. Abantwana beKati sithi imithinyane. Asiphinde sibonge ukuthi ube ingxenye yombukiso wethu namhlanje. Siphinde sikuthembise ngokuphathela esinye isilulumagama. Asiphinde sikukhuthaze ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphawula kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevideo yethu namhlanje kuze kube ngokuzayo siyayiguqiza.